Inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama. Bantwana bahle basezulwini ungabuyiseni kubaba asabele inkonzo ubaba uSithembe. Bengicela ukudlulisa nabo. Bantwana benkosi lo muzi esikuwona umuzi onyazi wezulu. Amen. Munye umlawuli walo muzi. Njengoba kade efikile nje ezobona umuzi wakhe uthi maye sephenduka uthi Mshumane yababona abantu abaningi. Angifuni bashupheke isakhulu uJamangweni. Lapha ngaphesheya zamani ukuthi nakhe omunye uJamangweni ngoba abantu baningi. Amen. Esho ungabenzeli lutho sikubonile ngesabathe endlule. Abantu benethwa imvula. Usho umnikazi womuzi. Amen. Lapha okwenziwa lapha ekhaya abantwana benkosi konke kulawulwa unyazi wezulu. Amen. Nale phalisi enibona yakhiwa nje yalawulwa uye. Sasithi thina sifuna ukwakha ngokucabanga kwethu. Wakuvimba konke kodwa ithema iseshili yakheka. Amen. Ikhaya lemphefumulo sasingalicabanga thina sasicabanga ukwakhela yena izindlu zakhe njengoNkulunkulu njengakini nakithi. Kodwa wakumisa konke lokwathi kuqale kwakhiwe lendlu thina sasithi indesonto kanti uzofika athi ikhaya lemphefumulo mayibonke Nkosi. La ngiqonde khona ngenkolo ukuthi siyacela abantu uma bengena ngamasaka lomuzi umuntu akwaziyo ngakubo noma ethempeleni langakubo angafuni ukuthi akwenze lapha ekhaya noma akwenze kube inqubo yapha ekhaya. Inqubo lapha ekhaya siyithiwa unyazi. Amen. Kunomuntu izolo ngithola umbiko emaphoyiseni utudukisa abantu wathi abantu uma bezongena la eParadise bonke abagqoka ingubo emhlophe nongabhabhadisiwe. Uliphutha lokho akwenzeki lokho umuntu akayigqoki ingubo ongabhabhadisiwe. Amen. Umuntu uqala akhetha inkosi abese ethenga ingubo abese yala kukhona khona uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu esekuhleli nje ngamasonto kuyabhabhadiswa ubhabhadiswa la khona khona uNkulunkulu. Amen. Awuyibhabhadiseli nje wena mhlawolwandle noma emfuleni noma ngakuphi ubhabhadisa la uShembe ekhiphe khona izwi udakiwe khona. Amen. Abantu ke bayacelwa futhi abantu bayanxuswa laba bagqoke iNazaretha beyigqokiswa omajiya ezigodlweni zabo. Bathi babomkhulu bakho bafuna uNazaretha omhlophe ugqoke. Ushiyo umuntu engazange ayikhethe inkosi cha lana eNazaretha awugqoki lo mNazaretha. Mawukholela kulowo muntu ungayigqokela wena ulala kini kodwa masowuze esontweni sikakhulu uze la ekhaya lemphefumulo awugqoki lo mNazaretha kuwona walapha ekhaya. Mawuze nawo la kufanele ugqoke ishide elimhlophe. Abantu ke bayalulekwa umuntu akagqoki umNazaretha engakabhabhadiswa. Amen. Nalo osho njalo kubantu sicela yeke ukudukisa abantu. Amen. Abantu abayeke ukuzenzela imicabango yabo bese beyifaka kubantu ngoba leyo nto izokubopha kusasa. Lezi inkulungwane oyifaka umoya utshekile izokubopha kusasa ngoba imindeni yabo izoxoshwa. Mayixoshwa imindeni yabo isiyokhala kuShembe ukuthi inkosi umntwana sekuthini wadukiswa unozibanibani noma usibanibani. Ukubhasobhe ukudukisa abantu ngoba into wena ungayithandi. Uma ungayithandi ungayithandi wedwa musu ukudukisa abantu ngoba uzolimaza inkumbi zabantu. Khona abantu abenzela ngoba bethunywe imindeni yabo ehluphekile ethuneni ungabadumike. Uma ungakuzwa lokwalapha ekhaya zithulele phela uyihlalele ekhaya ngeke umuntu ophoqele ukuthi uze lapha ekhaya. Sikusho ngoba abantu balengele engozini ngoba umuntu engayithandi into yena. Ningalimaza abantu uShembe lo muzi wakhe ngobuhlakani bakhe basezulwini ukuzolungisa abazali bethu abangadlulile ethuneni. Siyanxuswa abantwana benkosi. Sinipha amandla ngoba sinithethisa ukuze nisukume nibe namandla. Niwulandele umthetho ngoba abazali bethu abawulandelanga umthetho. Babhathwe ethuneni njengamanje. Sizokhulula bona ukuthi badlule ethuneni. Mayibonke Nkosi. Ngiyacela ukubuyisela kubaba uSithembe. Iyayikhetha inkosi enkulu yasemhlabeni abanezaletha. Amen. Bangcwele abahle sizocela ukuthi inhlayisuthi yonke ekhona ngaphakathi ithinte phezulu enkinobhenizi ukuthi ngabe ifasekile yini ngoba kukhona ukuthi umuntu akhohle ukuthi ngabe ngifasile yini na. Amen. Sizocela ke ukuthi labo abanenhlanhla ukuthi bakwazi ukuhlambulukela abazali babo ababathumile. Umuntu ozokhuluma ngapha othunywe ngekhaya lemphefumulo hayi othunywe ngokuthi kuthiwe angokhuluma
ukuthi kithi kwenzeka ukuthi kwafa inkomo kwenzeka cha sicela umuntu ozoba ngapha ozokhuluma ukuthi abakubo batheni ngalomusi noma amakhosi onke asephakameni atheni ngalomusi umuntu ozosukuma ozokhuluma ngalokho kuphela mawuzobuza imlando cha wobuza kubashumayeli hayi ukukhuluma uzokhuluma ukubuza ukuthi bengicela ukubuza ukuthi ngihluphekile nje cha hayi lokho bazoba bathathu inhlayisi uthi ngapha babe bathathu ngudlungudlu ngapha futhi kanye nentethelelo bese kuthi ke umuntu uzothi usibanibani wakwabani ngaphansi kwenkosi ubani bekuphela abese ehlala endabeni amen endaweni ethile ngiqhamuke endaweni ezweni elithile ngaphansi kwenkosi ubani abese ehlala endabeni amen uma kuyinkosazana yoguqa ihlabelele kuze umbhobho kuyena uma kuwumkhokheli yoguqa hlabelele kuze umbhobho kuye uma kuwumshumayeli yoguqa bonke ababagcotshwa bayoguqa bahlabelele kuze umbhobho uma usufika umbhobho kuwe nqamuka uhlale endabeni amen abayokwenza njalo inkosi yobabusisa amen Nkosi umshumela usithole wase eMtshezi enkosini yakwaMkhize kodwa ake ngiguqele ubukhosi basemachunwini eMoliva amen bantwana benkosi ngake ngaguqa lapha ngithandaza ngicela ukuthi indlela yalapha emachunwini ilunge uNkulunkulu ke ngomsa wakhe usikhumbulile amen zoba mfishane nje ngiguqela ukuthi ngikhulekele inkosi yasemdubuzweni emakhosini kakhulukazi yasemachunwini ngoba kufanele ngabe khona namhlanje ngoba usuku olukhulu amachunu akhona lapha noma engaphelele ngeenkinga ke kodwa azocela usuku kushembe nasemakhosini amanye usuku lokuthi ke aphume ngendlela yosiko lukaShembe lo lapha ekhaya lomphefumulo aye ekhaya lapha eMoliva amen ngicela ke nje ukuthi ngikucela ukuthi ngizwe izolo ukuthi inkosi ayizoba khona iphazamisekile sengithi ngiyicelele komalume omkhulu bayo nakomkhulu okhokho bayo ukuthi ungabikho kwayo kungaphazamisi lokho kuzokwenziwa amen inkosi usenikuzwile ngayikhetha inkosi yonyasa hayi igama lami mina ngusupha ngakafundi sibona igama lami ngusupha ngakafundi sibona ngiqhamuka lapha eMazimeleni inkosi uMzimela sesigodini soyemeni kunensizwa lapha eNkaxulu yangakithi yayivamise ukufika lapha endlini kumina izokuncenga ukuthi asise ngapha ekhaya lomphefumulo hayi lokho nginqaba kwalesizwe yangakithi lokho ifika njalo insizwe yakaXulu izokuncenga funda asamse ekhaya lomphefumulo hayi lokho nginqaba kodwa lensizwe bingapheli amandla kwathi ngelinye ilanga esibona ngisweni ebusuku ngabona ngathi ngidlula ngaphandle la ngabona layini omuntu layini awu mase ngithi sibona ngasweni lo layini ongakuyaphi na bese bethe nayi bosilinde wena uzosifakala ngaphakathi ngathi mina hawu nilinde mina bathi yebo ngase ngithi ke mina hayi ngizoza kwaqala lapho ukuthi ivume inhliziyo ukuthi ngizela ekhaya lomphefumulo ngesanga lo ngale ngakusasa ke ngazosebenza ke ngase nginikela umuntu ongakholwa ke mina ke namhlanje ngilalile nje ngibona ngihamba ngaphakathi la ebusuku uzosube namhlanje ngase ngithi yena awu shuthi sengiyafuna lapha ekhaya lomphefumulo ukuthi ngihambe namhlanje hayi ngiyabonga unyazi lezulu Anazaretha ngeke ngafika la ngo-October ngonyaka odlule ukufika kwami lana ngamalanga ngakhuluma ngathethela abantu bakithi amacala uma ngifika ekhaya kubanga kuhle ongangokube ngaze ngathi ngeke ngiphinde ngiye ekhaya lemphefumulo ngihambele abantu bakithi kaMkhize sengizohambela abasemzini wami kuphela ekulaleni kwami ngathi ngilele kwafika ikhehla lathi ikhehla siyakuzwa uyakhuluma ngenhliziyo uthi ngeke usasiyele ekhaya lemphefumulo uthi sosizakalaphi thina ngoba ngisho ungahamba umqedwe umhlaba kodwa lapho sisizakala khona esekhaya lemphefumulo ngathi ngithi ngisaliphendula ngavele lashingila labheka le ngaphaphama
kwadlula insuku ezimbili labuya leli khehla lathi mzukulu uyasiza ukuthi sithini kuwe sithi sicela usiyele ekhaya lemphefumulo ngabuza ukuthi mina wena mkhulu ubani wathi mina umkhulu wakho kaPakisa ozala ubaba wakho ngathi mina pho wena usekhaya lemphefumulo wathi angikho ekhaya lemphefumulo mina ngihleli ngaphandle ngathi uhlaleleni wathi ekhaya lemphefumulo abangena abantu abanamacala mina nginamacala njengoba ngangigana amakhosikazi awu7 onke ngangisebenzisa umuthi ukuthi engigane angithi uyathi ogogo bakhe babo7 kunomuthi engangufaka ngaphansi kolimi nguququde omunye mayisezoqhamuka ubese ngivele ngudweba phansi make waweqa ebese yangithanda njengoba nje babe bengiganile bewu7 bonke ngabathola ngomuthi ilelo cala lenza ukuthi ngingangeni ekhaya lemphefumulo nokuthi mina mzukulu esithembini sami ngangiyiqoki ngangifika kulomfazi ngikhulume ngomunye umfazi nakomunye ngikhuluma ngomunye ingakho ngihleli ngaphandle ushemba abantu abanamacala akabangenise ekhaya lemphefumulo ngiyacela ukuthi uyongithethela lelo cala uthe suka ngase ngibuza ngithi mkhulu ngoba mina uyazi ukuthi ngiyafisa ukunisiza kodwa manje ekhaya bavumelana nendaba yasekhaya lemphefumulo hayi ngavele ngaphaphama engakangiphenduli kuthe sekwenyusa umhlangano sengibuya kade kuvalwa umhlangano wavalwa ngesabatha ngolwesibili kwafika umuntu wesifazane ehamba bebaningi wathi mzukulu uyasibona thina ukuthi sibangakanani size kuwe ngathi nizokwenzani bathi sicela usisondeza kushembe asisondele kushembe ngathi mina yini wathi amacala esinawo ngathi wathi mzukulu uyabona njengoba bade kuhamba phansi umhlangano wenyunga mhla ngalesi sikhathi ukhala usenkatheni sasikhona sakuzwa into oyikhuluma kushembe ushembe wakuzwa namhlanje sikulethele impendulo ukuthi ubani ozosisiza ekhaya lemphefumulo sicela ukusizwa umkhwenyana ngoba laba baki asabazala siyababona bayimisele lesi sibusiso sicela ukuthi umkhwenyana kube uyena osisiza ekhaya lemphefumulo ngathi mina nisize ngani wathi hambisana imbuzi ekhaya lemphefumulo zonke lezi imbuzi ezifunekayo sibeka phekwa mkhwenyana uyena ozoyihambisa ngathi wathi yena uyabona mina ngukhokho wesi21 wakamkhize ngwesibongo sokuqala kaMkhize uyababona bonke laba bantu engihamba nabo okhokho bakho laba abanye ogogo bakho laba abanye oma bakho laba abanye abakoti laba abanye oanti bakho abangagananga wathi uyabona sibaningi kanjani kodwa sicela usihambisele imbuzi eyodwa thina bantu besifazane bakwaMkhize ngoba ngeke usiqede mawuzoyihambisa nga1 siyacela ukuthi usamsi ngathi mina ngoba nibaningi kangaka imbuzi eyodwa izonenela yini wathi uma usuyihambisile make yafika phambi kwaShembe siyothatha siyodonqula uboya umuntu makwathinta uboya bayimbuzi kuyobe kuthetheka icala lakhe ngayedwa iyosenela thina wathi ngiyacela mzukulu ngathi mina njengoba ngikhetha umkhwenyana uzokhuluma ethini la ekhaya kubo ngabantu basekhweni lakhe wathi ngicela niye ekhaya lemphefumulo kulo babo sekhaya lemphefumulo niyobuza kuye uyena ozoneluleka ukuthi umkhwenyana akathini ngicela namhlanje ungalali ungaqhumene nalo baba sekhaya lemphefumulo ngathi mina baningi obaba ekhaya lemphefumulo uyena imuphi loyo wathi uyamazi mzukulu Majiya hambani oqhumana naye niluleke ukuthi umkhwenyana afuneka ekhulumele thina abasekhweni lakhe uma isehambisa imbuzi ngicela namhlanje ungalali ungaqhumenanga nalo baba ngahlala kwako9 ekseni ubaba lo wakithi elele ephuma dengene ebusuku bekhuluma nami abantu bakithi ngathi mina kodwa ngizomtshela kanjani kumkhwenyana wenu ngoba naye umela amacala kithi athi hayi uShembe uzokwenza ukuthi ekwazi ukuthi emtshele uthi umtshela wena uzobe sazi ngathi mangiqeda lapho ngisukuma ngoba ngangisekamerweni lezingane ngaya ekamerweni lelo ubaba ngathi ngivula umnyango wathuka wabheka phezulu wathi ungithuselani ngoba ngisesibonakalisweni ngathi mina usibonakaliso sani wathi ngubona usihleli nezalukwazi eziningi zithi lezi zalukwazi umkhwenyana uyayizwa lento esicela kuyena
uthi waphendula wena wathi hayi uyayizwa wathi hayi ngcono-ke uma ubeyizwa umkhwenyana siyacela ukuthi esiyele ekhaya lemphefumulo niyosithethela amacala ethu ngoba sihluphekile lapha esikhona sibaningi siyisizwe sakamkhize kuthe sengiqedile ukungixoxela ubaba isibonakaliso sakhe wahamba ntambama eyongena emsebenzini kade eshila ukhokho ethi ngingalali ngamthintile umshumayeli umajiya kwathi ngabo past 7 ngoba ngavele ngangayinaki indaba ngisaba ukuthi ngixhumane nomshumayeli umajiya lakhuluma izwi ngabo past 7 ebusuku lathi sitheni kuwe ashonga ukuthi iqhuma ubaba wasekhaya emphefumulo eneluleke ngeimbuzi zethu hayi ngivele ngithumela ingane i-airtime ngikhulume nobaba umajiya ethi nje ngesonto leli kwako lesibili ethi njengoba nje ngesabatha leli fikani nembuzi imbuzi yokuthi belokhu zikhali bephucwa ikhali ngathi ngixoxela ubaba ephephuma emsebenzini ekseni ngathi mina sengikhulumile nobaba umajiya uthe asifike nembuzi kodwa ngimtshelile ukuthi asinawo amandla wathi hayi mina engenawo amandla umkhwenyana uzoba nawo wasethi ubaba hayi kulungile ngisalala kancane mangivuka ngizohamba ngiyocinga lembuzi efunekayo kuthe ngolesihlanu isifikile imbuzi ekhaya kwaNgubo esekhulumile ubaba kuyona njengoba wayethi umshumayeli majiya akakhulume kanjani kwavele kwafika ukhokho omunye kimi wathi mzukula sazi sonibonga ngani nomkhwenyana ngoba siyabona ukuthi seniqalile niyazama lembuze la igcekeni hayi ukuthi asiyiboni siyayibona siyabonga kakhulu siyacela ukuthi lisamisele yona ekhaya lemphefumulo uthi mina ngukhokho nami ngukhokho wes21 umaqinase lo befike kuwena ngolesibili unkosikazi wami ugane mina ngiyacela ukuthi uyabona ngathi wathi thula abaningi bayeza kuwena mangithi ngiyalalela abaningi bayacula bashizaka zesizulu ngithi mina wobani pholabo ethi thula uzobabona mabeqhamuka bevele beqhamuka bephethe amahawu nemkhonto ngithi mina yini baphatha amahawu nemkhonto ethi hayi amabutho lawa mzukulu engangihamba nawo sibulala thina njengoba sewabamkhize kuthiwa singomumbo leli gama lokuthi singomumbo isithakazelo ingoba sasibabi sibulala abantu kwasekusukela lapho kwathiwa singomumbo uyayibona umthwalo enguthwele mangithi ngiyaphakama isamehlo ubeke emahlombe imkhonto eminingi iziyofika phezulu ayibonakala ukuthi ifikaphi ethi lo mthwali lokhu ngawuthwala yilokhu ngahamba emhlabeni imkhonto engangibulala ngayo abantu ngiyacela ngiyabonga ukuthi nisondeze kushembe uzosithula lemthwalo ebese kukhuluma omunye eceleni ethi mina ngeke ngiyeke lesi sami isikhali ethi hayi mzukulu uyambona okhulumayo uyamkhumbula ukhokho ofike kuwena wathi wena isizukulwane sakhe sesihlanu uyena lona onenkani angithi wathi hamba umnikelela kanazi inyawo wayengenazo zasala empini wena uhambile wayentabeni wafike wamnikelela ukuthi ushembe ucela emfaka inyawo uyambona useneinyawo ushembe umfakile inyawo manje kodwa akavuma ukuthi ushembe uNkulunkulu ngoba nasemhlabeni kunabantu abahamba beyosizakala onyazini kodwa bengavumi ukuthi ushembe uNkulunkulu nalana ke ezulwini kukhona lokho njengoba umbona nje ukhokho wakho wathi siyabonga wathi khuleka uzokuyeka wathi hey wena uzoyiyeka lezo khali ngeke ungamlalela ushembe wena ushembe usekufaka inyawo umzukulu kusondeze kushembe wakunikelela usekufaka inyawo usune inyawo zombili ngeke ungamlalela ushembe wathi hayi ngizoyiyeka nami ikhali ngoba sekusho wena wathi khuleka mzukulu bonke laba baphethwe yimina ngesibongo nginkosi mina yakamkhize yokuqala yimina engiphethe sonke lesizwe njengoba usibona yonke into eshiwo ushembe la ezulwini silalela ushembe ayikho enye into omunye umuntu mase kusho ushembe ngisha ngabe ubunjani siyamlalela amen siphetheke lezi imbuzi sayiletha le eyokuqala le yokubaphuca ikhali mase sifika la ubaba umshumayeli majiya washo wathi hayi kufuneka eqalele yokubahlanganisa siyishintshe kube yokuqoqa umndeni ushembe baqoqa sesiphethe namhlanje ke ezu4 seyizoba u5 ngale yokuqala esasiyilethile umuntu owathinteka usisi wami naye uyifakile imbuzi eyodwa uhlengiwe nobhuti wami omunye uvela naye khona imbuzi ayifakile zu4 imbuzi esifike nazo siyabonga Amen bangcwele
ngiyayikhetha unyazi lezulu. Ngithi ke namhlanje ngize ekhaya lomphefumulo ngizokhuluma noma kukuningi engakukhuluma mina ke ngungcengane ngwakaNgcobo isibongo emzinyathi ngiphethwe inkosi ubaba uNgcobo. Ngithi ke ngize kobonga namhlanje ngifikile la ekhaya lomphefumulo ngafika ngamesangweni lapha ngishuqule ibhayi lami lezangoma ngenza idread ngifake izini ngathi mangifika ngabizwa amaphoyisa ngaya kuona afika athi angichazela ukuthi akuvumelekile kanje la ekhaya. Ngahamba ke ngagoduka ngaye ekhaya ngafika ekhaya ngathi angisaphindeni nje ngeke ngisakwazi ngoba phela bekusithi bekusalwa lona umngoma lo bebengiyibo. Hayi ngifike ngekhaya ngihlalele ngithi angisaphindeli ngithi kuthi ke kushaya isikhathi sokuthi ngiyohola ngifike ngihole kahle ngibuye mangibuya eThekwini ngibuye ngihole ngibuye mase ngithi ngiyabuya ngithi ngiyavula esikhwameni hawu imali ayisekho amakhadi imali ebiphakathi iID konke akusekho phakathi. Hayi kuvele ngabe ibhlungu enhlizweni yami ngithi mina hayi uShembu yazi ngigoduke ngekhaya mangifike ekhaya ngifike khona sengikhokhelile imali ngihambe ngiyatshela umuntu ngivuke ekseni ngihambe ngiye ecrossing ngifike ngikhipha izini ngisika amadread ngibuyele la ekhaya lomphefumulo mangifike nginikele bese nginikele ngiqede bese ngiyahamba ngekhaya ngifike ekhaya ngilale nje bese ngibone ngibone ngathi indaweni ezihlahla nje ngibone ukuthi hawo ilanga ngikhona nje kodwa kayi bese ngivuka ngakusasa ngize la ekhaya lomphefumulo mengifika la ekhaya lomphefumulo bese ngithi le mali ethathiwe lapha bese ngithi mangibuya la ekhaya bisiyavela le mali iveli ngale pace nakho konke ngikhonjiswa kona engathi phansi kombhede kodwa isihambile vele eThekwini. Hayi bese ngiphinda ngibuya ngize bese ngifika ke la ekhaya ngifike ngikhulume ngibike hayi mase ngifike la bese ngibike bese phinde kufika isibonakaliso futhi kade ngila ekhaya ngiboniswe imbuzi ezimbuzini zami ngikhonjiswa imbuzi le mbuzi engazuthi ihamba nesilwane lesi silwane ngisibambe lesilwane egcekeni ngithi mangithi ngiyasigona siyanuka lesi silwane imbuzi seceleni kwaso. Bese ngibuya ke ngize la ekhaya kumshumayeli uMajiya ngifike ngolesibili ngizosebenza ngifike ngisebenze nje yonke imisebenzi bese ngiyahamba ke ngibuye ngimbone ngikhulume naye athetheka athi hayi kade ngusungibizela sengibizela abantu abaningi ke manje hayi ngikhulume naye abese ngitshela ukuthi abantu basekhaya labo abafuna ukugezwa abahamba bethwetshuliwe. Hayi bese ke ngiphindela ke emuva ekhaya mangifika ekhaya uma senginikelile ngaqeda mangifika ekhaya uma athi okungijabulise kakhulu nje athi uma uyazi ukuthi ngibone ingane yakho eyashona intombazana umfana wakho ngambona ekhishwe eboxini nami bengimbambile ngibambile ibhokisi ngamkhipha eboxini ngokuthi nganikela nje wakuthiwa nginikele ngama10 nganikela ke nami nginikelela abantwana wathi umntanakho ngimbonile utshani ngiboniswe notshani obamaqoqo abantu abebehleli kulobu utshani abantu bakina abakomani wakhe bebehleli kulobu utshani. Ngithi ke ngijabule kakhulu njengoba ngithi ngiyalikhetha unyazi esekuphakameni izinto ezenzekile engifikelela kuningi ngeke ngize ngikubale ngoba ngiqale ebuhleni ubaba uThingo wangenzela wangigezela abantu abadala. Ngosibusise dadewethu. Amen. Okhulumayo umkhokhela uDidi emzimkhulu inkosi yakamsingaphasi uMambothwe uthe ngolesithathu ngilungiselela ukuthi ndeda lana kwafika ubhuti wami uthi Makhoti nditobonga ngoba wena wakwekha endakuthuma kona ndikubelethele emhlana wami watsho kathathu uthi wena inekhaya lemphefumulo ndithi mina hayi bhuti olehla ndiyakhamba ndiyakhona sikhulumile noMpumelelo uDidi lo lipolisa la ekhaya basi yakhe manifike niqoqa umnikelo lo wesakhiwe wesithina athi yabona ke
manga uya ekhaya umanga uya ekhaya lemphefumulo njalo ubuthi noba ngabe uyapi noba yesitolo noba uyapi uye khona ekhaya lemphefumulo ungahlala isikhathi eside kangaka ungeka ekhaya lemphefumulo noma uyapi nje ungaliqala ukuhamba ungayanga ukuya ekhaya lemphefumulo mina ndihleni ndikhona uyondithola khona wathi ke mangaba ekhamba ubhuti yeni wanduma beNazaretha ngo2003 kanti isangoma na isangoma uyanibonga ke uthi uyaya ngoLesihlanu lithi mina wendiyaya ngoLesihlanu uthi awume nifonele khona ntathina ufika khona bese wathi ukuthi fana weking uyayithatha lento engathi ifone yakhuluma nomuntu oyekhaya lemphefumulo ukhuluma ndithi ndiyazama ukumamela uthi lo muntu oyekhaya lemphefumulo uthini kubhuti andingeva kwabe sokuvela umuntu othi uma ngawe ekhaya lemphefumulo khambi yeni uye kuyini kumakhoto omdzala wakwini mamaduna uthi akanikelela abantu abawu4 obabita ngamagama abesethi futhi ukhambe uye kwama nomkhulu wakho uthi abanikelela umachima nomkhulu wakho uzafika amnikelele ukhambe uye emabheleni uthi akunikelelwe umatingane ube sobuthi igama lakho ukuthi ubani futhi umnikele ekhaya lemphefumulo uvela umani umalanga athi umani mshelana umgezeni umfowenu mshelana amasotsha lokedekedekeni engwinjini kwamasango mlanze bedenayila umgezeni yakho emveni kwalo waqhamuka ugogo uMahlophe ugogo kaMpumelelo la udidilo lesisasangweni wathi ndiyabonga wabese ndiphi isikhwama ngiphakamela nje ukubonga lamazwi amahle kangaka kuba masita la mandita la mina nobubani ke mhlawumbe fanele ngidlule la ngoba ulapho elandi wanthuma amen okhulumayo Maria wakwamtshana bantwana basezulwini kuthe ebusuku namhla ngilele ngibonise sebenza ema-toilet babe sibathi kimi uvuke ekseni ngoba uyufike wena kumenyezwe inkonzo noma okanye uyufike kungo-8 something kulokhu sikufuna ukuthi ufike ngo-7 ekseni ngo-7 ekseni ukhona umuthi ozowuthola emuva kwendlu yojamengweni ngathi mina ngakuphi na bathi bona uzofika kube indlu le ye-toilet bese kuba ikhona into elaphana ey'kesi bantwana basezulwini uma ngifike ngivilapha fike ngihlale phansi beke isikhwama kuba lokuthi angihambi ngiyobheka njengenjwayelo ukuthi masebenze ema-toilet sibheke ngenjwayelo ukuthi kukuphi lapho kungcole khona yini esafaqala iyenziwe na hayi mangiseka lapho liyafika izwi kwathi ngithi kuthi kancane kwathi ngifuna ukulala bese ngihambe ngobheka amabhakede ngaphesheya njengenje ukuthi ngihambe ngokufuna 5 litha ngaphesheya uma ngibuya bese ngiyaqonda mangiqonda khona ngifice ithishi ligoqe ibhodlela elincane nenye into ekunokubhaliwe ngokubomvu okuba mhlophe bese kuba idoshana elithanda nje kuba isibhantlazana ngingazi ngasichaza ngithini kuthi bese ngithi ngiyayiyeka lento bese kuthi ithathe lento le wabe singikhombise mase ngathi ngilele ngabe sengikhonjiswa nomuntu ekade ekuphethe ukuthi wayegqokeni ngokuthi ngisabela ukuthi uNkulunkulu kaShembe ukuthi anemndeni yakhe ingajabi ngicela ukuthi ingasho ukuthi kade egqokeni kuthi amasela lapha bese ngiyayithatha lento mangithi ngiyayithatha ngithi ngifuna ukuyilahla uthi ungalahla angithi sishiye ukuthi malanto maseyithatheni uhamba okhombisa abashumayela ukuthi abantu abangena la bangena nemikhiba la ngaphakathi la ngoba ukuthi indawo yenkonzo umthetho bekufaka kube kuyaseshwa kodwa ngokuthi omama akuvumele ukuthi baseshwe kodwa nabo futhi zonke izinto ngoba ngenkathi engenela lezi zinto lezi uthi imndeni angene nayo ixoshiwe kwayena uzobuya aqala phansi bese uphinde uyabuya ayocela emndenini yakubo ukuthi futhi aphinde abuye azocela isibusiso uNkulunkulu ngoba esangweni bamtshenile ukuthi umuthi awungeni intamba zingeni abantu bathi bayenza izinto ezingafanele kwathiwa lo muntu ke la futhi akhipha u10 acela intathelo ngathi sekucelwa la imbengeni ukuthi yena wenza iphutho ngela lo muthi wakhe azolinga ngoba imithi engela ngaphakathi kuthiwa imithi elinga ngesikhathi esiningi yena ulinga uNkulunkulu kwafanele ukuthi yena ngalinga uNkulunkulu kwabe sekufika ugogo emveni kwalokho wathi ugogo umzukulu wami uyangibona ukuthi ngiyagula ngiphelelwa amandla na ngathi mina yebo gogo ngiyakubona wathi awubuka esandleni sokudla nginethumba likhona ngathi gogo ngenza njani nathi kwangathi ngathola umdoko bantwana basezulwini ngiba sengithume ingane bahamba babathenga impuphu isimayo
sokuthi uNkulunkulu washemba ukuthi ugogo ngicela ngikondlelene ngokwasezulwini ngoba mina ngikwazi ukumondla ngokwasezulwini ngoba uhambe ngo92 ngasakwazi ukudlukula ngiyacela uNkulunkulu washemba ukuthi inkosi amakhosi bakhumbula imindeni yakithi inkosi besenukuzwile ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu bantwana bahle basezulwini siyabonga kumvelinqange unyazi lwezulu unyawo lunye usodumo wakithi ebuhleni bamaNazaretha ukuba asikhumbule emhlabeni sizimfabanga sizingane singelutho wasikhumbula umvelinqange unyazi lwezulu wasehlisela umfula wakhe wasezulwini wawuletha emhlabeni wawubeka la ezweni lasemaqadini ukuba mina nawe size sibabele kuwo sizocelela imindeni yethu isikhundla ukuthi bangene bakwazi ukuhlanjululwa umenzi wabo ayebadalile bafike emhlabeni bakhonza izithixo zabo nami ngikhona namhlanje phakathi kwalomuzi nawe ukhona sengathi uNkulunkulu angasipha indlebe yasezulwini nenhliziyo ezitshe singavuzi lokukhuluma sikulonde kuyosiphilisa ngoba abasenabo abakhulumeli babo okhokho bethu sebekhulunyelwa yithina ngoba amacala abawenzayo abazali bethu bawenze emhlabeni icala lithethwe emhlabeni njengoba laphenjwe emhlabeni endlini kaJakobe kwaze kwashicilela phansi abafana bakaJakobe angisazi lencwadi ikuphi kade ngagcina ukufunda iBhayibheli kodwa abashumayeli abalifundayo ngithi incwadi kaMateyu isinyuke kakhulu mfana kithi ngithi incwadi kaMateyu ngithi angisazi ukuthi kubani noma 18:18 kulapho nje la kukhulunywa khona ngokuthi okuboshiwe emhlabeni ungibhekele nje wena mshumayelo yaziyo lencwadi osayikhumbula ningibhekele yona ngithi kulapho ku18:18 ngicela uNkulunkulu wasebuhleni angivumele afihle ubungane bami asuse kwami ukwazi nokuqonda abese sipha abazisi basezulwini abazosilekelela nathi sinanele kule nkulunywe ekhulunywa abangcwele bekhulumela imindeni yabo ngicela nje amavesi amabili ukuba ushemba suso kwami ukuqonda nokwazi amakhulu amabili namashumi amabili nanye 221 sifisa sengathi ushembe yonke lembhala ibhalile la athi asizothandaza ngayo ewumhlabelele sithi siyihlabelele sibe siyilalela ushembe wayethini ngeza Nkosi Nkosi mina ngedwa anginayo mpeleze Baba kanye no mama Baba be mame ababu ngiglandele ababu ngiglandele bayawuzunda umoya wami avala Nkosi izindlebe zami
Ngiyaxolisa ngicela ukuma khona la. Uthi lo mthandazo ubaba nomama akavumi ngikulandele. Siyamlandela uNkulunkulu siyamkhetha uShembe simlandele. Kodwa bafike basiphikise sesiphakathi. Kulolu hambo lasezulwini. Basiphikiselana. Basiphikisela ngoba thina siqhuba isifuba sifuna ukushayisana noShembe ngesifuba. Sifuna ukumbamba ngezandla. Abanye abanjengomajiya baze bagcine sebenza amakhathakhatha nemlingwana bethi bafuna ukuthandwa uShembe. Bafuna ukuthi uShembe ambambe ngezandla. Kanti uShembe into ayizele emhlabeni washiya izulu lakhe. Ngoba kububula okhokholothi basemandulo bathi inkosi yamakhosi sithi silinda abantwana bethu abafike emazulwini la sihleli khona. Kodwa sibona indunduma emzini yethu abasakhele yona, indunduma zamaliba, kodwa abantwana bethu abafiki kithi. Uthi uShembe kulungile abantu abami ngizokwehla ngiyobabheka ukuthi babhajwe kuphi. Uyafika uShembe abantu bonke bashaya ujenge babheke ethuneni bese befika ethumeni bafike babhajwe ethuneni kanti ngaphambi kwethuna kunqumile kunquma ukhokho lo kade ekhulunywa ngaye kade bekhuluma ngaye. Othi mina ngukhokho wesizukulwane sika 21. Bonke bazalwa yimi akekho ngadlula kulo khokho unqumile uvundle nethuna kayindawo ngeyithixo zabo. Uyaphikisa njengoba usho umthandazo ubaba nomama akavumi ngikulandela. Thina siyathanda ukulandela unyazi lwezulu. Kodwa izinto ayilungi siyamphike phambi kwethu. Kade ebubula nje manje esikhumbuzeni sikaNkuluNkulu. Ebubula ngathi ekhala ngathi ethi iziqu zakhe zonke zishiye umhlaba ungeyona inhloso yasezulwini kodwa ziyishiswe yithina abantu bomhlaba. Isikakhulu thina esimbatha ingubo emhlophe. Esithi siyamthanda uThixo. Bebe khona abantu ezikhumbuzweni zenkosi. Inkosi ayizange izinama ikhulumanga kamnandi. Beyibubula ilingisa isiqu sesine. uShembe unyazi lwezulu umveli nqanga. Akakutholi ukuphumula. Kodwa kulivindi thina ukuthi size la uNkulunkulu esebeke khona isikhungo sakhe sasezulwini. Wabeka umfula ukuthi siyokhucula insila laba bantu abenza ukuthi siphikisane nonyazi. Siphikisana nonyazi nje asithandi. Wakhuluma umfoka Mkhwanazi ekhuluma enkonzweni yabantwana. Waze wafunda incwadi ethi ukhona la kuthiwa khona ethi khona umuntu engikwenzayo ngikwenza ngingathandi kodwa ukhona lo othi angikwenze. Uthi ubani lo othi akwenze? Sonke sesithi uLucifer. uLucifer umoya akakwazi ufika la uLucifer simbone enzini kodwa uLucifer ufuna umuntu azomsebenzisa ukuthi aphikisane nokulunga. Mayethola ukhokho wakhe uvanza eboshiwe ethuneni uyamkhipha athi waze ngizokhipha ethuneni nisuzoba isisebenzi zami. Mayemenza isisebenzi zakhe uzomenza ukuthi aphikisane nokulunga kaShembe. Bese ukhokho wakhe akwenzisa imkhuba engcolile. uShembe uyayibuka leyo nto ukuthi ayisizi ngalutho ukuthi labantwana bangilandele senabo eKhenani. Lo ngaqala nabo enhlangazo endala sihamba nabo kodwa kuyifanele nje ukuthi uthela amanzi phezulu komhlane wedada. Abantu bayabuya bakholile uthi ngolenkosazana masokhumbula yayifunda incwadi ethi ihlobo liphelile. Incwadi ayifunda ethi ihlobo liphelile kodwa mina ngisindisiwe. Esho kade kuumhlangano mhlambe wasentabeni inhlangazo endala. Athi sesiyavala abantu abami namhlanje, abantwana benkosi namhlanje. Abezefunda lencwadi athi ihlobo liphelile. Ikwindli iphelile kodwa mina ngisindisiwe. Uthi mayesechaza athi kade sifundiswa la kushunyayelwa kukhulunywa ngokulunga kodwa abantu abaguquki. Namanje abantu abaguquka omathi abaguquka. Basanemkhuba nje abayenzayo. Ubani lo wenzisa umaji imkhuba? Ilo muntu wakubo lithi izwi labadala akho dlozi ladlula komunye umuzi la komunye umuzi. Ngeke kusuka bakamthethwa bayothi ngathi umfana kaMajiya ukuthi bahlesi babeke imithwalo yokonakala kubo. Kodwa bazofuna ithambo labo, bazofuna umthambo wabo. Bazofuna ingane yabo. Uyabezwa nje abantu bekhuluma manje. Thina sesithi abasembo, sekucacile namhlanje ukuthi ababi, ababi. Thina sithi amambo
ababi uyachaza manje umntwana wakho uthi cha leli gama lizithakazela ukuthi amambo usho ukuthi ababi babenza kabi ingakho ethi uShembe niboyihlola nihlola amahubo nihlola lamabizo esithopha ngabokhokho bethu masenza imicimbi ukuthi ayiphembeke kanjani singathi siyamemeza kanti sesisusa uchuku le ndaba sayifuna ekufeni ngoba yaphembeka kabi ingakho uShembe mayifika emhlabeni wafika wafaka inkolo wayeseletha namahubo asezulwini kodwa siyawagxeka thina hayi wena ungahlabelela isihlabelelo sika 23 kini esakithi isihlabelelo noma sisusa uhlevane sasiqalwe ngohlevane kwabhubha abantu kwathakathana abantu kwaze wagcina sekuyihubo lalapha ekhaya mangise ngisihlolile ngasithola angisenaso phela esinye ngingakasiphembe esinye angithathe sona sikaNkuluNkulu ngisebenzise sona ingani ulethu umngcwele uShembe ikuphi okubi manje mangihlabela isihlabelelo sika Shembe ngibe ngikhuphuka esibayeni ngikhuphuka nokhokho bami mangabe ihubo lalapha ekhaya liyinhlamba labulala abantu mangenalo umcimbi usumile fanele ngizane ngiqubule sika Shembe mtetela ngene nanguzulu vele singamaZulu amen umpheme wethu singaphansi kwesizwe samaZulu mangimemeze ekhaya wena usuyangihlaba wena waphethe labantu abanali likhona limbi liyinhlamba ingani namhlanje amaphutha enziwayo kuyinsizwa lutho lokuma nje makulapha kunomcimbi kubo esigcawini akugiki uthophoyise noyise emkhulu kuyayikhetha izinto ingani mina ngihambe ngayobika ngathi inkosi yamakhosi sobe senza isihlangu sika khokho wami sicela ube khona ngithi sisho njalo amen uzosingamela lo msebenzi uyafika uShembe la mina sengisho mina ithopho zika khokho sengisho nalezi eziyinhlamba ezibiza imizimba yabantu besimame ngaphansi ayeqanjwa ngaso phela ngithi kwakuyinsizwa uzobe sekhona uShembe ngithuka inhlamba esibayeni ithempelini lakithi uyaphuma uShembe uthatha ikhoma zakhe uyahamba uyasala lomcimbi besane kusuka uhlevana oncane kusuka izinsizwa nje lezi seyidakwa obhokweni lapha ekhaya seyiphizi besane iboqozana ngomshiza kufa abantu emcimbini kayihle usemhle lo mcimbi ubusekile lo mcimbi kanti yimi asazi phela saqhuba ihubo njoba nawe usalenza ihubo kodwa uyalizwa elinye lisobala liyinhlamba elinye luchwense elinye lidala uhlevana uyalizwa noma unmemese emlonyeni wakho anikwazi ukuhlangana nina nithi bafowethu ngoba sesibona uNkulunkulu ezweni lakithi uyabona leli hubo ukuthi lisusa uhlevana angikholwa ukuthi laba abantu esibenzela umcimbi bayeza noNkulunkulu bezobusisa lo mcimbi ngoba leli hubo lihlukanisa umndeni angithi ke nabo njengoba abantu bandla abalishintsha bakadlala angithi nabo laphembeka ngaso leso sigagayi lalikhona mhlambe lalihle ngaphambili kwase kuchuma lesi sigagayi sasekhaya kwase kuchuma ihubo la ngoba wayeyiqephuza mayibonga azahlabelela ihubo kanti ubhinqa abafo abasebebulele ngoba efuna ungena amakhosikazi abo ugcine sekuyihubo lomndeni angithi labanjwa uyi nani nelungelo masembona uNkulunkulu kuyishintsha nithathe imbuzi nishashazele nithi nina basekuthini leli hubo siyalivala linohlevane laphembeka ngosinxele siyalivala nganansi inyongo yonke into mayiwelisela ngaphesha kwethuna ukuchithe kumswane nenyongo siyalivala ngegama lika Shembe sesonipha nali niliphembe lihle mayibonga Nkosi nalo unyazi lwezulu liziqu zalo linemize eminingi ebelefika emzini ondoda likuthi waye sekuthini abathi athi hayi lo muzi akuselona leligama sekuyileli manje ukuze bangena basezulwini uthi lo mthandazo abafowethu nodadewethu bayozonda umoya wami bawuzondelana sikwesizalana ingane yakwenu noma ingane yakubuka yihlo ingane yakubuka khokho wakho ingane yakwakhokhokazi wakho ingane yakubuka nyoko eyaphuphuma adliwa isilwane yachithwa yahushula enziwa intelezi enziwa yonke into ayiyona umuntu ayinamalungelo enzela ngalutho izokuthanda yini wena uphambi kwaNkulunkulu ayizuzonda umoya wakho ukuthi akukhulunywa ngami anginakiwe mina kodwa babhiza abantu bahlanganisa ayisenzela umshumayelo uMajiya umNazaretha omusha ngoba umshumayelo wethu uyatuswa nje kuthengwa amafenke uze kusuka oma bathenga kuhambe kosika ingubo ezintsha ezibizwa 7000 ngoba kuzoba kunomcimbi nje ukuthi uMajiya uzomukelwa zimukela nini lezi ingane lapha ekhaya nalezalukwazi ezafela empini emandulo zamukela nini lapha esibongweni sakithi ukuze ifakwe phela zohlala nomveli nqanga
Angisho ukuthi yimbi leyo nto into eyatuswa uNkulunkulu ukuthi abe yinhle. Kodwa sithi siyenza sibe sicabanga ingemva lethu. Ukuthi abazali bethu bona bakhona yini kulombuthwane noma kule nhlanganiso esiyenzayo. Bakhona yini kulomgubho esiwenzayo. Ngoba phela umgubho asezulwini lo. Masinomcimbi esiwenzayo simemeza uShembe. uShembe akahambi yedwa. uShembe ingubo yakhe ayimbathayo imphefumulo yabazali bethu. Imphefumulo yabazali bethu. uShembe uNkulunkulu wamathonga ethu. uNkulunkulu wamathambo okhokho bethu. Manje mayeseza yedwa okhokho bethu bethi inkosi asikwazi ukuzala siyanuka inkosi silenga ikhwama lezi ingane zesinakile. Abesefika ngophela uNkulunkulu ajabule simphizipho yonke into kodwa umbono wasezulwini takajabula wakwambona yini esuku uShembe ehalalisa ejabula enza yonke into ethi ngadla mina ukhipha libelinye lincane futhi nezwe encane inkosi ngibusise kuphele kanjalo ubuka usize emva kwethu bayajabula abantu abami kodwa lesasilile esivunga lemvungo esemva kwabo uShembe wayesakhela ikhala emphefumulo ukuthi sithi masenza izinto ezinhle bathokoze nabo abangaphesheya kwethuna bathi inkosi lezi ingane ejabula phambi kwakho sinazo ezethu bangakhwifa amathe abafowethu nodadewethu bawuzonda umoya wethu ingane ezaphuphuma zachithwa zalahla zahushulwa zenziwa intelezi kusukela emandulo ezinye zazenziwa amakhubala ezinye zazenziwa intelezi zokulwa izimpi seyikhulile namhlanje amakhehla nezalukwazi kodwa ingane zakwenu ingane zakubuka yihlo ingane zakuba nyoko ingane zakuba mkhulu ingane zakuba khokho ezingazange zilibone ilanga engazalwanga nazo ziyafuna amalungelo ingane nawe uyafuna amalungelo uthi uyafuna amalungelo abanye bazobabhikisha bathi ilungelo lami ungena esontweni ungangivimbeli wena ngoba uthi mina ngigqoka i-tracksuit ungangivimbeli ilungelo lami ungena esontweni kuthatha izinto zasemhlabeni kube yize zizogeza emzini kaNkulunkulu ngoba abantu befuna ukungena ngentando yabo bengamelele ukuhamba ukungenela ngemgomo kaShembe wena ungajabula yini wena ke ngibhekisa ku umama noma uyingane ungajabula yini ukuthi umthetho obekayo emzini wakho noma emzini oyihlo omkhulu ingane zakho zunyathele ngenyawo ungakujabulela lokho pho yini emzini kaNkulunkulu siunyomve ebuhleni nje bamaNazaretha ukuba uNkulunkulu azange aphebeze bese kunesidleke nje uma uya ngale ehlanzeni ujika uthi bese kunedleke abantu baveliswa kwamagundane kuyahlolwa la ikhona emzini kaNkulunkulu kuyahlolwa la sondela abanye bathi abafuna ukubelethiswa khona la emzini kaNkulunkulu kuthathwe intombi zethu esayikhulelisa ngoganga wasemhlabeni bese kuthiwa uma ubelethise umama kaShembe nje kuzolunga kuqilaza omama bethu bethwalisa imithwalo njoba kade ikhuluma inkosazana la ithi bathuthutshani kula amasonto adlule bathuthutshani bamba osikutshani lapha phezulu ngako 14 babuthwala nje obomama bese bethola utshani amakhosazana ahlangana avunana kwahanjwa kosikutshani amakhosazana abuya nabo abeka la kanti eyodwa yabe ebusuku izothi mayiselela uShembe ayivezela imfihlakala uthi ngesikhathi besikutshani bebuya nabo babuya nenqwaba yezingane zithi lezi ezinye sezindala zithi lezi ingane siyabonga amakhosazana onyazi njoba niphume ekhala emphefumulo thina ilapha besibulawa khona bekuyizinda sethu la sibulawela khona lapha omama bethu balaxaze khona lapha kuthathwe lelo sicubu esifunakalayo kujikjele lapha kudli imali zonke siloke sahlala khona kodwa ngesikhathi nizosikutshani benizobutha thina ukuze sikwazi ungena ekhala emphefumulo ngoba abanye bethu abanazi ingane eziye ekhala emphefumulo zathola inhlanhla lezi ngane zingene ekhala emphefumulo uthi uShembe umuntu la ewele khona uhlala khona iminyaka amakhulu enkulungwane ukuba kuthiwa kuya ngathi njoba sethi wonke umuntu ethi ngifuna engathi ngifuna ukubona uShembe wenza ngamasibomuthi angasipha amehla sezulwini ngoba singagcina sihambe sisangana manje la endleleni kuthumeleni manje athi hayi uyibona lento engiyibonayo ingakho uShembe esincisha amehla ngoba ungakubona isigcobo wena sesikhuntile sibheke phansi uthi lesi sigcobo esimbi kanti umuntu lokwafa emandulo sezowaphenduka sokuphosa mawuza ngapha esikaqezelwe ngamanje umuntu loyo kwamila isihlahla phezulu kwakhe wabulawa singakafiki kule ndawo wabulawa wagqitshwa lapha
kwamila ihlahla phezukwakhe mase enkosini unyazi uthi lithi unyazi majiya thatha amashasha angena aqoka ingubo emhlophe asithatha amanzi abusiwe ayibusise lo ndaba bese nifaka amatsha amhlophe kuze isikhathi lapho khona eyokhunjulwa umndeni wakhe kwangakabi ikhala emphefumulo kwakuseyithempeli isikhumbuzo singazi ukuthi ushembe kanti usho lento eseyikhona esikholela ukuthi abakuboka lo mfowethu sebafika nabo naye wabutheka wabulawa abantu bamgqiba lapha kudalo bantwana bahle basezulwini sengathi uNkulunkulu angasipha indlebe yasezulwini nenhliziyo eqinile mangithi eqinile into mayiqinile iyakwazi ukulonda ingabi isitshe esivuzayo lokhu kukhuluma sikuthathe siye nake emndenini sifuke sikwendlale uyababikela bomndeni okokuqala bakuchitha ubabikele okwesibili bakuchitha okwesithathu usukume wenze ususula icala kuwe nabo bangaphesha kwethuna baqhwebana bodwa bathi ingani wabatshela nje kwakusekuthini sasikhona simlalele ekhuluma bamchitha musana ukumsola ngoba mawuzoyithatha uyenze lento kube yakweni asendlini yakweni abazokuvuma laba ngoba awuzalanga uyindlu yakweni wena nina nani niphume esendeni likakhokho omqalo wesibongo ukhulu wesibongo kwase kuphuma ke ngamagatsha wena ungayithathi kuyenza ibe igatsha lakini ubikele nabathakatha ubazi babathakatha ubabikele ake sibabele ngapha ekhaya emphefumulo siyoza indaba ekhuluma ngempande yethu awungifundele leyo ncwadi baba ngisayikhumbula 18 ncwadi kaMathewu 18 ivesi ka18 ngiqinisile ngithi kini kukhuluma endlini kaJakobe ngiqinisile sebekhuzwa abantu bengezwa lokho enikubophayo emhlabeni lamafinde niwabopha lapha emhlabeni kuyakuboshwa nasezulwini okhokho bethu babopha emhlabeni benza izifungo nezinyoka benza izifungo nabakhunkuli babopha baze bathi abanye make ngafa inzalo yami yonke yokhonza kuwe afe ngempela ingane isale ihlupheka yena ahamba athi make ngafa ngosebenzela wena benza izifungo ezimpophomeni benza izifungo ezibeni nabakhunkuli lo uqale mfowethu ngiqinisile ngithi kini lokho enikubophayo emhlabeni lamafinde esiwabophayo emhlabeni aboshwa okhokho bethu kuyakuboshwa nasezulwini ngeke badlule ngoba aboshiwe babopha emhlabeni nalokho enikhululayo emhlabeni kodwa nina nisemhlabeni mani bakhulula labo abantu ababopha amafindo kuyakhululwa nasezulwini bayobe sebekhululwa ke bakwazi ukubona izulu ngoba bakhululelwe emhlabeni ngoba bakuphembe emhlabeni ngiyabonga baba amen thina ke njengoba silazi zokhululela bona ngoba amafinda ababopha emhlabeni ngale kwethuna abukho ububi akekho umthakathi akekho umkhunkuli ngale kwethuna kodwa umthakathi uhleli la nganene kwethuna ikuphi nganene kwethuna isethuneni nasekuphileni ithuna phela lisenhlabathini ukona kula kuthina umhlaba wadalwa umveli nqanga umuhle kodwa namhlanje ulimi lethu lithini eyonakela umhlaba kwaze wonakala umhlaba uyawuphendula nje ubophela isipani seinkomo ufaka umbila kumile wenza umsebenzi awudalele wona ithini esingcolisayo sithatha izinto ezingcolile sigqibe enhlabathini ngikushiswa yini ukuthi so sithatha sigqibe enhlabathini ngikushiswa ukuthi baningi abantu abathi hawo ingani saya nje usibani ikhwama zakho samphelezela ngiyakukhumbula nami siyothetha icala ngapha ngaseJudiya icala lakubo kaMfundisi endlini yakubo kaMfundisi khona umfundisi wayemfishane umfundisi ukhubisa umfowabo saseyitho hlongane zabafana abancane nabo babundula sithunywa uNkulunkulu sihambela imizi nemizana siyothe sasamenywa inhlalisuthi esasihamba nayo itimeleni yathi ngicela abafowethu kanye ngiphume umthandazo ekhaya kuyothethwa leli icala kanti kuyofika lapha kubhuquza umuntu mayesezwe inkulumo esiyikhulumayo lasukuma ikhehla lathi lakhuluma kuyena umama lapha ekhaya hayi ukuthi sifike emzini omuntu sihamba nodadewethu khona amahlazo enziwa abantu bahambe bethukisa umsebenzi kaNkulunkulu abanye bese bethi bathunywe ekhaya emphefumulo nikwazi lokho bantwana base-Afrika akekho umuntu okhishwe ekhaya emphefumulo ukuthi ahambe emizini emizana la ahambe nabantu besimame behambe behohoza emzini abantu bese kuthiwa nilaleleke nina sekuzokhuluma manje ukhokho lapha ekhaya kudlalwe ngengane zabantu
mhlambe kuhamba nodadewethu osewazala izingane mhlambe zabanhlanu enezibongo ezihlukene ngathi bafana bese kuthiwa namhlanje unabantu abadala bebemiyekeleni nodadewethu abantu abadala ukumvikela ukuthi angadlali osimama nomajiya bese kuthi egcine bese kuthi unabantu abadala bese thina simthatha ke thina Nhlayisuthi sambe naye ke lo mntwana wabantu kanti uyihlushelwa yidlozi nje lifuna ukugezwa bese lambe limhogozisa yonke indlela kucatshanisa imizi yabantu uthi uShembe-ke nini enisemhlabeni niyolithetha lelo cala ngoba abazali benu abadlulanga ethuneni basela enhlabathini inhlabathi ayingcoliswanga ayidalwanga ingcoliswe yithina ngemkhuba yethu esiyigqiba khona lapha kakhubisa kwathethwa icala likakhokho wakhona okwasuka umphathi okwathi ukhokho umkhulu wakhona mayephenduka kube yiNazaretha ethethi ephethe ikhwama zikayise wayesethi sengiyikholwa mina watshela umphathi wabiza insizwa kwahlatshelela ihlabelelo zika 23 kwazi kwawe emfuleni bafike bayigqumbuza phakathi wayesegeza kwathiwa usuyilahlile ikhwama wabuya wezekhaya wathi khona eyiNazaretha kuthiwa wayethi mayicasukile athi uyazi wangicasula umajiya sengathi angafa abesenafe ngempela umuntu ingubo kokhona isibaya samankonyane isibaya seyinkomazi isibaya seyinkabi isibaya seyinkunzi kubuhlifilili nje ekhaya kwabhubha yonke into kuthe maseqeda impahla kwasengenelela abantu sifika thina ngaleyo mnyaka ukhuluma leli khehla kumama wakhona ozala lensizwe simemezela lithi wemfana obovana le ntathu yikhuluma awazi bothini bengakhuluma wena uShembe benithumile mina ngisempuleni lapha ngikhuphuka nezilwane ezinye ezalahlwa abantu empuleni ngikhuphuke nazo ngizobulala lapha ekhaya ngoba mina ngathathwa mina ngawulahla empuleni umfulu wangikhafulela ngaphandle wathi ngiyawungcolisa wona umfula kaShembe okugeza ishows zabantu awuyena umfula ukumumatha ikhwama uthi ngiboshwe umfula ngakaboshwa amacala ami umfula ungibophile ngiyakwazi ke nami lo ngangakubona ukuthi uhamba ogqiba lapha isikhwama so ihle noyihle umkhulu hamba usigqibe lapha le nhlabathi oyingcolisayo ekabani uShembe wayesebuka ukuthi ingane zami ziyangithanda ziyathanda ukuthetha amacala abazali babo kodwa inkingi lezi thixo zabazali babo wasesakhela uShembe umfula la ekhaya emphefumulo uShembe okwazi ukwethula ikhwama zokhokho bethu ayifake lazi khona ukujuleni la kulahla khona izibi uShembe okwazi ukugeza imphefumulo yabantu mayibonga Nkosi unyazi lwezulu ungaqiniseli uhlale nokufa mama wami ulokuthi into obaba omkhulu la abasayifuni bayifuqela kuwena njengoba abakwazi ukudlula ethuneni umthwala akazethuli ingakho eyifuqela kuwe abese bemeze ethuneni lokho ekhala ethi mhlangelashwayo ngasinda mina ngiyakubonga nganiwe mkhululi wami aloke shukuma nje egazini lakho nasemkatsheni ethi mhlazane mntanami wathetha leli icala lami ngiyakubona wehla wenyuka uyayilapha mntanami uzuye kodokotela mhlange ufune bengigeza lishona liphuma ilanga usho njalo umthandazi bengigeza lisho liphuma lishoni ilanga akusukanga nasingewe mkhululi wami singena igodlo ngegodlo uthi yoyilapha akuyona yakho lento awuzalwanga nalento wawusuhlupheka ngaka manje wehlisa wenyuka azazaca umntwana womuntu ehlaba imbuzi egodleni zomajiya ayiqede zonke lokuthiwa hayi unanga umuntu okwazi kahle ozokuphothula kahle kanti loke lithule nje egazini lakho leli dlozi lahamba liwumthakathi lihleli nemithwalo kuwe majiya insiphe inkulungwana phansi ingekeze nasinyewe mkhululi wami
agqilazeke umntwana wabantu, agqilazeke umntwana wabantu. Uganile umlobokazi uyingana lapha ekhaya agqilazeke. Uloke efuna insipho nje eyinkulungwane kodwa ayisuki loluthuli, awusuki lo mthwalo. uShembe wayesesikhumbula wasakhela ikhala emphefumulo. uShembe uyayethula yonke lemthwalo, uyena ophethe insipho edlula insipho eziyinkulungwane. Amen. Vele ngeke uvele ngoba abantu into ephilisayo ithatha ibelivini enhlizweni zabo. Uma sivuma isivumo seyibandla suke sivumela bona, mayibonga Nkosi. Bona kade bevume egodlweni zomajiya o 7 years 3 years uthi wavumani bo bevuma into yasesihogweni. Mase befikile nawe ekhala emphefumulo phambi kwaShembe awusabafuni ukubavumela, uthi mina ngiyayigulela, mina ngilo ngivumani. Amen. Uyabheda nje lo mfana. Uvumela bona ngoba kaze bavume phambi kwaShembe ukuthi balivuma izwi kaShembe, sebelivuma kuwe egazini lakho. Phila nawe mase ulamusi lokucabanga ngalo lusizi lwabo olwabo. Wena dlulisele kumveli nqa ngokwazi ukuthwala izinsizi zabantu unyazi lwezulu. Uthi lo mntwana lo kade ekhuluma umakoti lo uthi kwathi wakucela umyeni wakhe, ngiyakwazi ke lo akukhulumayo, ngiyakwazi lo akukhulumayo. Angisho ukuthi ngazi lento kade eyikhuluma ethinta thina, ngithi ngiyakwazi lo akukhuluma ukuthi umkhwenyana uyakwazi ukusiza ekhweni lakhe. Ingakho ngesintu kuyakuthiwa umkhwenyana mayeselobolile wenziwa yonke into la ekhaya, wakhisha intombi yawumgana bese kuthiwa indodana lapha ekhaya. Mayibonga Nkosi. Unelungelo ukufica abafana uma inkomo belebele ukudlala bedlala inkomo lapha zobumba inkomo ngene emasimini. Unelungelo ukudonsa isitshwepu ababhaqabule ngoba useyindodana lapha ekhaya. Mayibonga Nkosi. Angazi ke wena majiya uthi mina owami umfazi angikhuluma indaba yakubo mina wami. Sithi sizulu ubuco obuhle bahamba ngabili. Umuntu akadaleki ngaphandle kaAdam noEva. Uqala ekuhlangana uAdam noEva bese kudabuka umuntu, abakonyoko nabo kwayihlo bese kudabuka umuntu. Nawe nje usubhodla majiya uthi hey khuluma lutho mina ezami ingane zinje bokamfazi. Ngenje indaba kamfazi mina ngowakithi mina uzuphakamisa isikhwili. Ngolunye usuku isandla siyohluleka ukuphakamisa isikhwili uphiphe yibo laba abakuboka mfazi, ithonga la kuboka nkosikazi. Elakini liboshiwe. Elakini liboshiwe. Lifike la kamama, lifike livikela ingane. Ibuke ekuphileni lento. Umama onendodakazi eganile uhlala ngisawubona indodakazi yami lapha adondolozela afika mama awubakhozi ngizawubona umntana wami lapha. Akazili uzobona lengane yakhe ayizala, uzobheka abazukulu. Mayibonga Nkosi. Labe nababeke esitsheni sakhe, isitsha sakhe indodakazi yakhe. Nina nabeka nina isipho senu sasezulwini abantu nasibeke esitsheni sakhe. Uzobheka lezo ingane ukuthi ziyaphila yini. Ngakho ke uma uyindoda eqotho neqatha uyasiza ekhweni lakho uma behlwembu. Amen. Amen. Awukho emadodeni. Ingane bayakwazi, uyazi ukuthi umuza ingakho ngesintu kwathiwa akuwona umuzi mawungakaganwa wakhilawo. Ngisho ngakho ama subsidy baningi abafana la abanemali lezi abathwele hlanga amamanshini lento into emani iphelele nje mase bebhubhile. Ngoba yini ubakhilawo kodwa eliyisubsidy. Umuntu meke wagana kuthi uvusa umuzi, angithi kusho njalo ngesizulu. Kushiya umuntu esahlala kubo, kushiya umuntu esahleli emjondolo mayithanda uhlala emjondolo. Kodwa kuthi umfoka sibani bana usewuvusile umuzi bese imphelezele yosinelwa ngesonto edlule. Uvusa umuzi ngoba umuzi ukuthi uganwe insizwa kithi. Uvusa umuzi. Kuthiwa ke umuntu mayeganiwe uvusa umuzi mawakha insizwa wakhela ubani? Wakhela uyihlo. Umakoti kokabani? Okayihlo. Ingakho kuthiwa mhloniphe ngoba akuyena wakho unkosikazi. Uwomndeni. Ubuhlobo ke uNkulunkulu uyabuthanda. Uma kufika labo bakamakoti bezohlangana kwakho kubuhlobo obuhlangene abesejabha omubi abesejabula umveli nqanga.
yinye into ekufanele siyiqaphele uma ufuna ukusiza abakamakoti mqashe phela umolokazana ukhanda umsebenzi ongekho nje egcekeni awungibele lapha esho unkosikazi ukuthi awungibele lapha ngifuna ukufaka isigxobo ajuluka bemanzi bese uyobika koyihlo omkhulu baba nani baba omkhulu nangu umakoti wenu usesizile lapha simbele unkoti bengicela ukumhlomlisa ngenkomo akwazi naye ukubheka kubo ukuthi kuyadliwa yini ekhaya ukhiphe lo 10,000 noma no 1,000 kuya ngokuthi unemali awufani nami naye ngikhipha 10,000 mhlawumbe akhipha 1,000 wena mawunawo amandla uyibona leli cala la kwami kodwa idinga imali enkulu mnikeze umsebenzi nje ahambe nje kabili vele ujwayele ukumba lapha ekhaya eyimbela ngoba umakoti uyasebenza lapha ekhaya uyalithanda iko wakhe kodwa manje uzomqamba woza la mngami ngicela ungibele lapha ngifuna ukufaka igxobo lapha hawu baba hayi cha ngibele lapha hamba uqeda woza la masibani bami hlala la mntana ngiyabonga ususebenzile awuhambe uyobheka ekhaya umnikeze inkomo phela esikhathini samanje imali ahamba uhlangana nobhuti imihlanganisani enzani ukuthi nokuthi ubuhlobo lobo obuthandwa umveli nqanga mayibonga inkosi ukuze oyihlo omkhulu bakho babone ukuthi umakoti wethu usebenzile simpha inzuzo sibonga izithukuthuku zakhe mayibonga inkosi ngoba umkhwenyana nawo unamacala kubo angeke bezana khiphe nje phakathi nathi mina kufanele ahambe obika emsamo ile nkulumo ke yayinikezwa lo dadewethu ukuthi akaleke noma emcelile umkhonyana kodwa akabe nenhlonipho umkhonyana mayibonga inkosi abaka Ncube laba kade bekhuluma ekseni abakaNcube bathinte indaba enzima edinga abantwana abanesibindi abakaNcube bukhona iphuzu abalithintile eliqavile elithinta wonke umuntu lithinta wonke umuntu kuze kubalwa ukuthi udadewethu bebala ukuthi kukhona abafa baba ukuthi khona abahamba benza ukuthi khona abanza benza ukuthi khona abantu abenza ukuthi kodwa manje siqhubele nje imbuzi nayisa emzini oyingcwele kaShembe khala emphefumulo lawo macala azodilika mayibonga inkosi abantu into elula bayichizela kodwa makuthiwa nangiya umajiya lapho ufike ngasendaweni kuthiwa ngabhulu kufa abantu bathi akusho ukuthi uyasebenza kodwa igama selishiya kuthiwa kabhulu nokufa akathandaza uhlanya athi umuntu akusho ukuthi usebenza ngempela afika ahlanyele kumajiya kubhonya athi esuka bekhuluma ilimi ongaluza ubese uyamncoma uthi yabona nje mase ekhuluma ilimi bethini athi hayi akubalekile ukuthi ubethini kodwa bese vuka umoya onjani lo moya okhuluma into engezwakala abantu ethuneni bayaxoxa kunje ukuthi abantu bakini balobe beqhamuka bezilokazana kusuke ngakalungi abantu abaqhamuka bengabantu usho njalo uShembe uthi abantu umuntu akafi umphefumulo umuntu awufi kuphela uthi uShembe uma inyama yakhe niyisekele kahle nayitshala kahle nayibiyela uShembe mayisefuna ukumletha ithi inkosi ilanga masifuna ukuletha umuntu wakini sikhipha umphefumulo thina wakhe siwulengise phezulu kweliba lakhe bese kuvuka inyama yakhe imboze umphefumulo wakhe bese fika kuwena ngemfihlakalo uthi ngimbonile uma nezinqotho zakhe ngimbonile ubaba nezinqotho zakhe uthi abese ekhuluma uthi abanye sithi masithi siyabakhipha sibalengisele imali benabo kanti selacwiya iliba lako useyigobongo mayevuka uma wakho umthole ethule nje baningi abantu abafana nami ngimbonile uma ubethina azangakhulume lutho bengibuka nje abanye ke abakwazi ukukhuluma lutho ngoba abantu bangcwatshwe ngecivilization ngempucuko akopolodo khishwa amathumba khipha ubuchopho kuthiwa hayi ngcolile kufanele ahlanzwe shaya ngehosepipe mayesevuka umuntu uyigobonga kakhulu lutho wafika uShembe wathi umuntu akatshalwe nezicubu zakhe iphelele hayi wadliswa uthi okhokho benendulo babenze njani umuntu mayehambe kusolakala ukuthi udlisiwe wayethi umuntu mayengakafakwa enhlabathini bemsolo okhokho bethu ukuthi uhambe lo ushawe ngephukeshe wakula khukhumala isizwe bese bebamba impahla lezi impahla ezayilethwa uShembe imbuzi nenkomo wayengalethela ukuthi sibuse ngazo wayelethela kuzoshashazela kuzothetha amacala kuzogqiba ikhinsi zezinto ezisehlele
bese kuthatha imbuzi kuthiwa nozibanibani nawe sibanibani siyasola uhambe wena udla ibulala esingazi ukuthi unike soba namhlanje ke siyakushashazela nganansi impahla siyageza ngoba ngeke uzudlula ithuna ngeke uliwele ithuna ngoba ungcolile ngeke ufike kwelamathongo bese kubulawa imbuzi abese gegezwa ahlanjulula umzimba bese kuhlanjulula ihlahla lakhe abese etshathwaka egqitshwa ngenhlabathi mayibonga inkosi adlula umuntu wangaya kolanda umajiya lapha uhluntu nokhokhovu na yonke into iqala azofaka amakhubalo phezulu komuntu wakwenziwa nje isiko lomngcwele balelizwe ngoba uNkulunkulu wayilethile wathi insipho yami ngiyifihle embuzini umlotha wami ngufihle embuzini intetho lami ngiyifihle embuzini ingakho kuthi imbuzi ngokomthetho walelizwe ayihlale efrijini iyokwenzani ngoba yokuthetha amacala hawo namhlanje hawo sihlalisa efrijini njengesteki ushembe usilethe ekhaya emphefumulo ukuthi sizokhula abakhonza abahle basezulwini sikhula isibili noma ngabe kuthi usuyingwevu usuzoba ingwevu ngoba uzokhula mayibonga inkosi ungazwe komajiya uyofuna komajiya umajiya umazi ukuthi uphume uze ahohoze lapha aqephuza indaba zakini nje wahamba amazwe angakanani eyofuna lento lesisibungwe lesi sisikuletha kena mhlawumbe umajiya ugcatshwe umzimba wonke ngezicubu zabantu njengoba namhlanje sokuba ifashion ikhishwa ngisho kuma social media manje ukuthwala nayo yonke into ukhona osathembekile khona umuntu ongathi sekhona uhlanya qala kwakuthiwa uhlanya ngani uthi ushembe kwakusho ngoba wayengaza kudinga ukuthi azahihlize akhale enze yonke into abheme enze yonke into wawuthi ungena nje abegibela phezulu kwendaba kuthiwa uhlanya umfoko sibanibani unesiphiwo ngempela uhleli phezulu kwendaba hawu lo qala ahihlize njengalento esenzayo enhlansuthi sambe nodadewethu kuthiwa sekuzokhuluma ukhokho lapha ekhaya aqale udadewethu aguqa hi abesethi uyakhuluma bese kuthiwa isebenzi kaShembe singamthukisi uNkulunkulu ngezithixo zabazali bethu ezisimbathile Shembe kanazi sangoma Shembe kana umthandazi unyazi lwezulu akanayo umboni wakhe uShembe ukuba wayenomsizi wakhe wayengashiya izulu ezemhlabeni umhlaba ubole kanje angithi wena ujabula ngoba ula esontweni mawuhamba emgwaqeni uhamba ubheka uhamba weqa igazi labantu unyanye wenze yonke ngomhlaba sezungcolisile sesithi wonakele uShembe wayengashiya izulu lakhe ubukhazikhazi ezemhlabeni maye nabasizi wayengahlulwa yini avula izulu lapha alenge kade we majiya wamba ungisizela lapha angeze endaweni ngiwathi wena usaba ungena emhosheni ungcolile uthi umkhosho ungcolile yena uShembe uqova udaka lapha ekhaya emphefumulo abanye basukuma basitshela ukuthi uShembe ungena esiswini sengulube eyolanda umuntu wamemilitwa ingulube ingane yamemilitwa ingulube bakhona bayakhuluma la athi ngibona inkosi yamaNazaretha ibamba isisengulube ikhipha umbungu wengane owadliwa ingulube uShembe ungena esitamkokweni njengoba kuyincwasimende yasezulwini egqoka akekho phela umuntu ogqoka njengoShembe agqoki labo lavanye nje sibagqokayo thina uShembe udla izinto enzima kabukabi mangase ngitshela uzogcina udideka kodwa ungena nazo esitamkokweni uShembe ayokhipha umuntu wakini angene nazo emaweni ayolanda umuntu wakini owabethela emaweni wenza umkhovu okhishwa ngoba eyobulala imizi yamadoda kodwa uShembe uyangena wakhuluma enye intombazana la ithi uShembe wangena waphakamisa isidindi wayesengena enhlabathini nobhoko wangena uthi wangibamba ngengalo wangena nami uthi mangifika la kugcwele yonke inhlobo amangcolisi uthi uShembe oleke enyathela khona enyathela uthi waze wafike ehontshi wafika wagulula indawo angiyeke la ngikhulume leya last week lo mntwana othi uShembe unyazi lwezulu lihambe nalo athi woza mntanami esenikelile ekhaya emphefumulo ngesonto edlule bazokhumbula babekhona uthi wathi uShembe mayifika kodwa sambeke mntanami ngikubonile unikele ekhaya emphefumulo asamzolanda abantu bakubo uthi wahamba nawo ngene emahlathini uthi wayesefika emaflethini seniyakhumbula kade nikhona last week uthi wafuka khahlela icapha uthi kwaphuma wena uzobe usubona imbuzi mawuyivulela seyijaka ukona uthi kwathi phru uthi kwaphuma yonke inhlobo yabantu abagongo abakhonkobele abagobile wathi uyabona ke mntanami nasi isizwe sakini esathwetshula emandulo siboshwe la sasesithunjwa la uthi wabakhipha bonke wayesebashayisa ulayini uthi bukisisa kahle ke mntanami sengiyaphetha
wathi bukisisa kahle mntanami wathi bekufike kuvule kumgodi kuphuma umuntu kulesi sidumbu asibonayo athi lo akuyena umuntu lo akuyena umuntu lo wakini abesana ngene emgodini uthi mayengena emgodini bese kuqhamuka umuntu wabathi nangoku umuntu wakini eqaleni ubese ebhiliwe wafana nesilwane uthini umama la owayekhuluma la uthi umyeni wakhe wafika ekhaya bamsola uthi akuyena ubaba wakwakhe wafuna ukombatha naye ingubo uthi nganqaba kanti ubaba wakhe wabulawa umfundisi wamabandla la ekuthiwa sindisiwe uthi ubaba wakhe wahamba iminyaka kanti ubaba wakhe sebambulala uthi lo baba wambulala umfundisi wadla imali empesheni wazwakhala umama la wathi wadla imali empesheni ngani zami wathatha umuzi kamyeni wami useyabuya lo baba usho ukuthi wamthwebula useyabuya usembathi inyama yakhe usethi uyena uthi bamsola bathi hayi kuyena ubaba lo uthi wathi ubaba wayeseza uNkulunkulu wayesemkhumbula ngokuze ekhala emphefumulo wayesemkhumbula uShembe wavusa umyeni wakhe athi mntana mina bangibulala bangithatha bangifaka emgedini usibani bani wangibulalayo owayemfundisi wethu nawe sisasonta naye uthi akumina lo yamntanami cela ningele kushembeke ekhala emphefumulo angithatha angikhiphe emgedini la ngibeke khona ayongigeza abantu abami lezi zokuthi abantu sebeyilethile imbuzi sizoyithula emini kunezinto abantu abafuna ukuzazi babodwa bathi mawuqala kufanele kwenze njani sizochazela enkonzweni yasemini babodwa bathi sesayinikela imbuzi okuphele 3 years isiphi isigaba esilandela sizokuchazela lokho enkonzweni yasemini sizokuchazela lokho mayibonga inkosi ngicela ukuma la bese ngidedela undaba ezitha abingelele bese umvangela siphethele ngisele indaba ezithu uNkulunkulu abusise izwi lakhe amen le ekhulumayo inkosi yasemachunwini enkandla amen ngibingelele nomndeni wami okhona la oqhamuka eMoy River ngizwile yadithula ushumayeli amen lathi size ngawo umshikashika wokhokho bethu amen esicabanga ukuthi ke siqhubeka nenkelo ngibona ukuthi inhlathe enkulu basiyadibana sizonyula bona impela futhi unyazi siyethemba ukuthi lokugcina libabheza ngoba lapho kuyaqondana impela namhlanje nokulungisela so kuye umuntu aqhubeke mhlambe emini masithola ithuba ukungesikhathi ngicela ukunikeza inkosi naye bingelele ngiyathokoza iphakama lokubingelela egameni elihle lenkosi yethu uNyazi leZulu inkosi le ngikuthandizwe igama kwala isibongo amen emaphephetsheni amen onike umsebenzi enginikwe wona wolula ukubingelela kumaNazaretha amahle enkosini ngimusiwe-ke nami umndeni wakithi kaGwala isizukulwane seKhehla uMbumbulo base bethi-ke ezilwaneni abasiphethe sikhona nesokuhlambulula ukugeza amakhosi amen amen ngizwile-ke kumama ebeka indaba yamahambo eyibeka inkinga kunawakithi amakhosi afika la idlula kambi khona emhlabeni ngezimo zalezo sikhathi nezala-ke mina inkosi
ekhothamanga kahle 1990. Yebo ngifana nesivakashi kuleli khaya lasekhaya lemphefumulo, kodwa kuze kwasa ngilalanga. Ngibe ngizathi ngithi ngiyakhophela, ngiyaqala ukufika kulo muzi basekhaya lomphefumulo. Amen. Isiyake yafika-ke insizwa ngelimi lami, kodwa ke mhlawumbe indaba beyoba emndenini enguphelezele. Yasithula njengenkosi yamaphephethe kwakukulona leli khaya. Yiyo inkosi yamaphephethe yangempela le. Amen. Njengoba ngithi ngothandizwe nginganqanjiwe ubaba uBhenkosi kaJivana kaKhamango kaMyeni kaMajiya kaMaphila kaNkondlwana kaDliwa kaMkhondo kaLombatho. Mhlawumbe inkosi ivakashile ekhaya lemphefumulo, cha, ngiyisibusiso senguqunguqu somhlaba uyaphenduka ilanga lamalanga, abanothayo uyabahangula. Amen. Okuningi-ke iphume ekhaya lamaNazaretha. Amen. Amen. uNdlunkulu waleli ekhaya ngiphuma kulo ulindile kumele ayolala kuwo namhlanje avukele emhlanganweni emngcwabeni olundi, kodwa ukhethe ukulinda bona ukuthi ungabe ijazi engizolisebenzisa lihle yini, isheti engizogqoka lihle yini. Iphuma uyabona ukuthi ngempela inkosi ngitheke kuyena kuningi akuhlelekile kahle, kodwa umndeni ungumele. Nami ngijabulile bengimemela umzini omkhulu wenkosi ekhaya lemphefumulo. Ngiyabonga. Amen. Sizobuyisela ngesabelo sika-30. Ubaba uMvangeli uzosibusisela. Inkosi ayibusikuqa olingcwele. Ngiyanilema bafowethu, bafowethu nani udadewethu, awuzani Mema